Thank you. Angibingelele kubo bonke ababukeli bendaba enkulu media naManazaretha wonke angaphansi kwenkosi uNyazi lweZulu nezinsizwa zomgidi kakhulukazi weSkoshi. Namhlanje silana ke eklasini elikwa section G ebuhle esikoleni umhla ka-24 kuJune 2026 kuyipractice noma kulwesithathu wokugcina sizohamba siye emhlanganweni omkhulu kaJuly. Simemile ke ubaba uMshumayeli uCwenza owubaba esimthatha njengesekela sihlalo lezikotshi umhlaba wonke. Masibala kumhlaba wonke sibali South Africa nje iyonkana. Esekela ubaba uCwenza, esekela ubaba uBiyela. Kukhona nobaba uNze uMnqayi ekuyibona ke abantu abasibhekile eZikoshini. Sizoba nobaba Impunga uPam ubizwa ngobaba uPam wakaduma osekomidini lenabathu umhlaba wonke. Sizokhumbula ke ukuthi imvamisa yezinsizwa zonke ikhona ezigida eSkoshini, izinsizwa engaphansi kwenabathu. Sibamemile ke obaba ukuthi abeze usukwini lanamhlanje bezophathisa izwi ezinsizweni zonke zeSkoshi nezinsizwa zonke zenabathu ukuthi njengoba sihamba siya kuJuly siyapi, yini elindeleke kumuntu omusha noma insizweni egidayo uma ifika kuJuly. Ngizocela ke ukungadli isikhathi ngidedele ubaba uCwenza njengosihlalo wami singaphansi kwakhe, mina ngiyomphathi kodwa ongaphansi kwakhe. Mawungusesilungweni nje makusuka othukela uza nganeno noma kuthi uyathanda noma uthandi ungaphansi kwababa uCwenza. Ngicela ukumdedela kubaba uCwenza athi ukuba neluleke ezincane uyothi mayiqeda uyobe senikeza ubaba uMthombeni. Angibonge. Angibonge Ntini omkhulu, angibingelele kubalaleli bendaba enkulu, ngibingelela aManazaretha onke enkosi enkulu enhle yakithi ebuhleni uNyazi lweZulu. Angibingelele izinsizwa zomgidi zonke umhlaba wonke la kufinyelela nje khona indaba enkulu. Ngiyabingelela bantwana boNyazi, ngiyabingelela Mandla Kushisa, ngiyabingelela Hlayisuthi yasebuhleni, ngiyabingelela kuthina esithi asiyo inqaba kaHawani. Izibongelo noma izaga zaleli bandla eyishiwa zinsizwa uma seyiqede ukusina seyithola isibusiso kuNkulunkulu wethu uNyazi. Zithi apha amandla kushisa, sithi yithi amandla kushisa. Bapha basingeyo inqaba kaHawani, yithi esingeyona inqaba kaHawani. So biyeke siwulanda umlando wenqaba kaHawani ukuthi usukaphi. Ubaba uNtini umphathi engene endabeni yomgidi Thombe nomkhulu ungena entweni ebalulekile kakhulu kuleli bandla laManazaretha. Uma uShembe selakhile ibandla lakhe esewuNkulunkulu walo, ngoba izwe labiza uShembe lasezulwini langena kuye lamenza wawuNkulunkulu wamaNazaretha. Ingakho thina uNyazi luNkulunkulu kuthina. Wathi mayeselakhile ibandla lakhe wayeselibiyela ngomgidi uze athi ngelinye ilanga
inkosi yesibili ulanga Phuma Sikode uthi mawunika isathana ithuba lokuthi ashumayele uthi ushumayela ngaphendula abantu aqekebule nize nithi abantu baphendulwe izwi kaNkuluNkulu kanti bekusathana uthi mawunika usathane futhi ukuthi ahlabelele uthi uyakwazi ukuhlabelela uthi inye into ezinqoba usathane ithi umgidi ithi uma usathane zama ukugida yena uyayadansa ayikho into ebaluleke njengokuthi uma uyinsizwa lelibandla ukwazi ukugida futhi ugide ngoba ngesikhathi wenza njalo wenza into yokuqala usathane angakwazi ukuyihlasela ekushumayeleni akakuhlasela usathane ekuhlabeleleni akakuhlasela usathane kodwa ekugideni angeke usathane akwazi ukukuhlasela umgidi ke wafika noShembe angaze ngizwe ukuthi likhona ibandla likhona emhlabeni nje wonke elafika nomgidi njengoba sishaya iguphu sishaya izimbungu wafika noShembe yena waqala eshaya uguphu ngoba yonke into uShembe ayayenza yayingasuka ekucabangeni nasekuthandeni kwakhe kodwa kwakuyizwi likaNkuluNkulu wabe sesakhela lezigubhu wasakhela lezimbungu wasenzela lomgidi uma usufunda kwi-reference book eyiBhayibheli ngoba iBhayibheli li-reference book kuthina amaNazaretha aliyona i-authority kodwa uma ufunda urefer kulona ngoba nalo likhuluma indaba kaNkuluNkulu uyathola lapha ezihlabelelweni 150 kuthiwa mdumiseni uJehova ngokusina mdumiseni ngezigubhu ezikhala kakhulu mdumiseni nangamageka akhala kakhulu izimbungu lezi into yokuqala usathane angakwazi ukuyenza ukusina uShembe wakwenza kwayinkonzo ebalulekile kuleli bandla ingakho kuyinkonzo ekhishwa uye yedwa ngemhlangano emkhulu kuleli bandla ukuzwakala nje ushaya isigubhu emhlanganweni lingaphumilizi kuyisona ngoba munye umnikazi wezi othi isigubhu singakhala njoba siye emhlanganweni kaJulayi siya kumnikazi wezwi unyazi lwezulu uya kuphela othi namhlanje umgidi wabantu bonke bese kuqala kukhala isigubhu ngisho indweba noma sesikwazi ukuthi abanye bayiphathele kodwa kuqala umlando uthi kuleli bandla indweba yayiphuma ngesicephu ngaphakathi endlini emhlophe iphuma kumnikazi wezwi ise kumphathi omdidiyeli abadidiyeli ke baqala kwakho omkhizi bese ke umdidiyeli enikeza abaphathi ngezigcawu kodwa siphumile indweba ngoba le ayikhaya silawulwa yisu ayikho ke into uShembe ayihlonipha njengomgidi ngoba ufike athi kusasa umgidi wabantu bonke kuphuye kuyemgidini ngisho sekuyophunyulwa mhlambe masemasabatheni noma sikuphi akukho la kuthi khona lithizwe lenkosi sesingaya elantshini kodwa ngendlela umgidi obaleke ngayo kuleli bandla ngisho sesiya kophumula kufika inkosazana isiphuma kulizwi isiphuma kuNkulunkulu wethu isiphuma onyazini ithi lithizwe lenkosi ayiphumula imgidi ngesikhathi esithize ngoba umgidi suke inengilosi ayikhiphe naye uNkulunkulu wethu ngesikhathi ethi kusasa imgidi wabantu bonke yiyo leyo ngilosi ngelilanga sake sadutshwa emzini omdala yake yasiduba ingilosi yathi niyophuma ngokubona kwenu nebuye ngokubona kwenu niphumuze ngokubona kwenu
Kwakudutshwa ke lokho ngoba konke lokhu sasingasakwenzi ngokwengilosi. Kanti umgidi akufanele siyiphumele ngokubona kwethu. Kufanele kufike inkosazana njengoba siyesizwe inkosazana efika kulezi insuku izwi livama ukuphathiswa uAnti umphathi uMangidi athi lithi izwi lenkosi ayiphumi imgidi ngoba imgidi ilawulwa umnikazi wayo, ilawulwa ingilosi asuke eyithumile. Uma usisemgidini usenkonzweni ephelele eyoziphume ngoba sekufika umnikazi, sekufika unyazi lizothi inkosi inibusise bese ipheyuma leyo nkonzo nihamba niyothandaza ethempelini. Kakhulu ake ngingene mhlambe nje akwengikhulume ngomgidi general bese ngibuya ngizongena particularly esikotshini. Umgidi ngendlela obaluleke ngayo Thombeni omkhulu yiwo ngelinye ilanga wakhalisa insizwa yomlungu emzini omdala wasekuphakameni ifika zubekile ugidwa yathi mayibuka lento yehla inyembezi waye lo muntu eyisosha ewumkhuzi wezempi yomhlaba evakashile lapha eThekwini. Abelungu ke babevame ukufika emzini omdala ekuphakameni bazobuka bazomshutha bema-tourist bezombuka uShembe. Wayesefika lo mlungu wafika zubekile kugidwa kakhulu amehlo akhe ahlala kumakhosazana beshawula phuma laze lashona ngingakwenzanga. Wathi meyibuka lento wafika ile inyembezi wayeseya kubantu khona emzini omdala ekuphakameni wafike wathi uphi umnikazi wale. Bathi umnikazi wakhe ulapha endlini emhlophe babe khuluma ngenkosi yesibili uLanga Phuma Scott. Wathi ngingangiyisa yini kuye ngiyafisa ukukhuluma naye. Bamthatha abashumayeli bamsondeza enkosini. Uma efika enkosini umbuzo wakhe wokuqala uthi Shembe lento wayithathaphi. Khuluma ngomgidi. Uma umgidi ukwazi ukukhalisa umuntu ombulali uyawubona umgidi uhamba ibanga elingakanani empilweni. Uyayubona umgidi uyinkonzo engakanani ngoba yiwo wodwa athi uShembe iyona mphela into ehlula uSathane ukusina. USathane emezama ukusina uyadansa. Kushuthi ma usemgidini iyona into ofanele uyihloniphe kakhulu ngoba iyona into kuphela leyo usukwazi ukuyenza uSathane angeke akwazi ukukuhlasela kuyona ngoba akwazi ukuyenza. Mhlambe kushumayeleni akakuhlasela ugcina usukhuluma izinto ongezona ngoba nawe uyakwazi ukushumayela. Mhlambe kuhlabeleleni akakuhlasela ugcina usuhlabelela ukuhlabela ongekona ngoba nawe uyakwazi ukuhlabelela. Kodwa mawugida uthi laphuma lashona uthi inhlanhla yesoni uthi yena umthetheleli wezoni ufika xakeke ukuthi kambe lo muntu ngizomhlasela ngayo. Ingakho phela Thombeni ngelilanga yathi mayiphuma ingungu Mahlombe iyobuka imgidi kwakuyizikotshi kunomfana wayengapha kaZulu wakuthiwa kaMthethwa eyafike yambuza yathi uphi uSibanibani. Kwangathi wemile emgidini ngeinkinga ezithile yayisibiza umphathi umkhize yathi mbizeni lo mfana alikhuluma indaba yakhe ashesha ilungise ahlambuluke abuyele emgidini. Ithi ngoba megida ugida kunyakaza izulu. Uthi ke membuza uShembe Shembe wayithathaphi lento. Ithi inkosi uthi umnikazi wayo yavela ezulwini. Uthi kanti ubani umnikazi wayo? Uthi umnikazi wayo uShembe. Uthi kanti wena ubani? Uthi hayi mina ngisithunza. Uthi Shembe uqinisile mawuthi lento yavela ezulwini. Ithi mina sengihamba amazwe ngihambe ngilwa izimpi ngibulala angikaze ngikhala kodwa bengiqala ukubona into kufika izinyembezi.
impela lento yavela ezulwini amandla omgidi umoya kaNkuluNkulu osemgidini ukwazi ukushintsha inhliziyo yomuntu ombulali ukubaluleka komgidi ngendlela efanele thina siwuhloniphe ngayo umgidi ibango lihambayo umgidi enye yezinto uShembe anqoba ngayo sikhule thina umgidi ungakabi na kuthi makuthiwa mhlambe kunenkonzo ethile kuzogida kungquzwe ngisho abantu abangakholwa bazobuka lento eyafika noShembe bazobuka la umgidi ngisho umsini uyazi umphathi umgidi uba nengilozi uyazizwa mangase wena uthi wafika uNkulunkulu walomgidi manje yafika ingilozi umgidi lo uNazarethiya nene Thombeni intombi yayigula emzini wasekuphakameni yathi mayisizibona ukuthi izinsuku zayo seziyashoda yayisihamba yayokhala yathi icela umgidi bayongena ngokusina umgidi uShambuze wakubhala phansi wathi bayongena ngokusina emasangweni umgidi uyawavula amasango ezulu umuntu angene ngokusina uNazarethiya nene wesegula isikhathi eside engasakwazi ukugida inkinga ayenayo wayithi mangihamba ngingesenalo iphunga lomgidi weintombi zasekuphakameni ngabe ngiyongena kanjani ngokusina emasangweni wahamba wayocela enkosini wathi ucela umgidi kwenziwa umgidi wakhe yedwa kwavunula intombi kwathiwa naye akavunuliswe wesewamathamba kwakuthi makuzofakwa imbhamba kufakwa idwedwe okwazi umbhamba ukubopha ngoba efuna umoya womgidi khuluma ngomgidi ukubaluleka komgidi kuleli bandla wathatha walaliswa zaseyibiza intombi omntungwa nombi layithutha nomlaba intombi eyindala zawushaya phambi kwakhe zawushaya yena segida ngenhliziyo kuhle inyama yami ihlupheke ukuze umoya ukhumbule khona la kuthiwa mkhonza uJehova mphefumulo wami usenethuba siyosondela leso sikhathi ungasakwazi nokusukuma walala phansi zawushaya phambi kwakhe wenzela umgidi wakhe yena yedwa zawushaya phambi kwakhe zawushaya yathi mayizowubusisa inkosi yamaNazaretha eDlamhlathi yakhipha ihepheni ekhanda yayisimchoma yona yathi uhambe kahle Nazarethiya nene ungikhonzele kombali yethemba intombi eyindala oyifica phambili zasekuphakameni umgidi lengikhuluma ngayo inkosi yesibili yayivame ithi noma isibusisile imgidi yabantu bonke ibisisala nezintombi ekuphakameni ziwushaye kushaye o10 ebusuku kubekwa amalambu lapha ihleli ishaye etafuleni Thombeni ithi ibukela umgidi bewubambile ombi layithutha omlaba okekane emhlongo ukekane enye intombi yaleli bandla eyayithi mayigida ithi inkosi vele ungithathe manje eyagcina isiyekisiwe umgidi wathi inkosi wena kekane mawugida njalo uyuthi uNkulunkulu avela akuthathe manje ukhonga ingilozi yokufa izogcina isifikile ikuthathe okungcono uyeke ukugida kodwa wayethi mayesesemgidini athi ayisekho enye into engabuye ngiyiphilele ngoba sengenza into ephelele kungcono ungithathe khona manje amandla omgidi emgidini kwavunula izilwane zikamayekisa kanhliziyo kaSokhabuzela kwavunulula ngaphuma Sikothe nabalothayo nabahangula kwavunula ungalozinda ilingananga nasemhlabeni umthethe ohlaba usumdala eminye ihlabisamile uvemvalo lumabhato thice qede lwahwaqabanga thiwa yayima ngapha ulangaphuma Sikothe ume ngapha umthente inyanga ezulu zivunule esikotshini lezinsizwa zikamayekisa ayikho into efanele izinsizwa zesikotshi zihloniphe njengemvunulo yesikotshi ngoba yakhe yavunula izilwane zaleli bandla
kuthiwa ungalozinde uthi ubaba ongizalayo ungalozinde wevama ikhongomane ukulibeka aliketshisa libekele eceleni bese ziubeka insizwa zikaMayekisa umgidi esikotshini yayithi mayisini inkosi ilanga kwakunekwa amaduku isina ukuwashwa amaduku kulandwa amanye kuwashwa amaduku eyibeka umfokanhliziyo umgidi limile inkosi inyanga yezulu lapha eceleni wakhe ngelinye ilanga uthi ezoqala ukuphuma emzini oyingcwele wasekuphakameni ezo emgidini mhla iphuma efaka ingoba makhosi isikotshi ephethe ihawu ephethe iqhabanga esewumisile umqala uqala ukukhuluma nezintombi ezindala ngayizolo bona omtunga uthi kusasa bengifisa ukuyosina uthi bengicela ke ningivalele endlini emhlophe ningifundisa ukusina wangena le intombi endlini emhlophe zithi intokazi ezindala zathi ziyamfundisa kwawuyena ofundisa zona zaseyiqala ibuza Thombeni zathi hawu baba buthe wena asizokufundisa ukusina kwawuwena manje ofundisa thina uthi hayi badabami iqede nayiqala lento ngase ngiyikhumbula ithi uma uShembe ukhuluma into akayenza izolo uthi uma uqade wayikhuluma abese yikhumbule kulo mzimba yenza ikamhla athi umfundisi uThuli owesiluleke ezikotshini ethi yaphuma lensizwa kaMayekisa yaphuma ngo8 yamandlini emhlophe ifaka ingoba makhosi isikotshi iphethe iqhabanga la yasina khona ibhuzi labhajwe empandeni mhla kuvuleka isitebhu sokugoba sasingekho isitebhu sokugoba lapha ebandleni saqala mhla isini ulangaphuma sikode wathi ushaya ibhuzi labhajwe empandeni ngesikhathi efole yolithatha kwase kufola wonke umuntu ngoba babengeke bame inkosi isifolile walikhipha ibhuzi esina yonke imgidi efake isikotshi efake ingoba makhosi nekhongomane amandla omgidi njoba ni siya kuJuly ethi umphathi asiluleke ezinsizweni ezincane okokuqala ukuhlonipha indaba omgidi ukuhlonipha isikhathi somgidi ukuzazi mawusemgidini ukuthi usenkonzweni enamandla ehlula ngisho uSathane ungathi kusuku lo nkonzo bese kuba uwena oyinikela kuSathane ebuSathane esaba ukuza kuwe ngoba kusho ukuthi uma usemgidini uSathane ufaka ikepisi akwazi nje ukusondela ubuka kanje uzinyathela umsila ngoba yasho njalo Thombeni yathi uthi mayethi uyagida ayigxoba umsila akwazi ukugida mhlambe ake ngidedele naye enye ingole engihamba nayo uThombeni omkhulu akangene naye asike lijikayo endabeni yomgidi waleli bandla lamaNazaretha sikhuluma ngomgidi weingcwele amina sikhuluma ngemgidi yonke yasemhlabeni kufanele sikuhlukanise lo thina la sikhuluma ngomgidi oyingcwele webandla lamaNazaretha oyinkonzo hawu Thombeni ngingakakudedeli nakho kufika baba amandla omgidi ngesikhathi ukufika intombazane eThombeni yomlungu lento yabhalwa uProfessor uSteazen kufika intombazane yomlungu ababevakashila belungu bevakashele lapha eThekwini kwakunentombazane yomlungu eyingahlukanisile ukuthi umfana noma intombazane yaxoxelwa abanye abelungu yathi hayi mangase lengane niyithathe niyise lapho Ohlange ukhona umuntu olapho Ohlange ogilimanga beshindla mhlathi kaMayekisa owahlehlisa ulwazi ulwandle lumi la lukhona nje lahlehliswa uye base beyithatha phela ingakho ethi uProfessor uSteazen uShembe take any form of abnormality uthi ngelinye ilanga uba uGod creator ngoba wambona edala indlamhlathi kaMayekisa ngalelo suku ngoba yathi mayifika leyo ntombazane izobikwa wathi kwakungakaziwa ukuthi intombazane wathi mthatheni lo mntwana niyomfaka lapha emgidini agide nomntungwa nombila ithutha yangena ingane omlungu yaya le ingene emgidini amandla omgidi ephilisa umuntu eshintsha ubulili yaya le emgidini yaya le kwazwakala ingane isikhala bagijima belungu bayibona isiyopha iphuma igazi bayifica isihlukanisile isiyintombazane kodwa indlamhlathi yayimfaka emgidini Thombeni omkhulu awu angibonge Gcwenso omkhulu angibonge baba wami osukushilo ngibingelele kumfowethu uNtini ngibingelele kuzona zonke izinsizwa
ezikhona endlini ezingekho endlini ezisemazweni akude ezisemazweni aseduzane nina ke nisemazweni aseduzane ngoba siyanibona nako lokhu namhlanje sikwenzayo kuyingqophamlando noma niyabuka yini umlando uqopheka phambi kwethu thina uma uke wafaka igama lokuthi abantu abafana abancane besonto zinsizwa zesonto ezigidayo usufaka inabashu lapho umuntu nje ongathinta indaba yomgidi usufaka inabashu nemgidi yawo yama competition ngenhloso yokugqugquzela imgidi ebandleni lamaNazaretha asibonge inabashu kuba khona kwayo ngoba kuba khona kwenabashu insizwe ezincane nezindala ziyagqugquzeleka ukungenelela imgidi nabo ntini laba angazi ukuthi zingaki inkomisha sebayiwina beyiwina ngumgidi ngoba zingalabutho leze ngihleli nazo la esisuka kude naze ebandleni silibuki ibandla lithatha njengoba esho ugcwenso omkhulu different forms uma thina sekanabashu siluleka igenge encane siluleka ngento eyodwa ethinta umgidi ethinta imculo yebandla lamaNazaretha siluleka ngento ukuthi noma ungagida kangakanani noma ungacula kangakanani kodwa uma ungenali uthando likaShembe ayikho into yiyo inabashu yadalwa uNkulunkulu la ekhaya eyidalela ukuthi asenze isiqinisekiso sokuthi ezinsizweni ezincane uthando likaShembe liyatshaleka zikhulu uShembe zimthande ngothando lokuqala izinsizwe ezincane ngaphambi kokuthanda umgidi qalani nithanda uShembe izinsizwe ezincane ngizizwa kahle ngaphambi kokuthanda umgidi qalani nithanda uShembe ohlele esihlalweni ngaleso sikhathi okuwunyazi lwezulu amen akusiza ukubabaza umgidi siwuncoma umgidi senze yonke into enhle esizokhuluma ngomgidi kodwa uthando lomuntu ogidayo ngamunye engenalo uthando likaShembe ila kungena khona indabashuke ekutshaleni uthando likaShembe einhlizweni zenu thina sithi uma uyilunga lebandla lamaNazaretha kufanele uqale wenze isiqinisekiso sokuthi uShembe ohlele esihlalweni ungamfela uthi mina unyazi ngingalifela mina unyazi thina sikwakhalela ubutho abafana basekhaya elokuthi unyazi ngingalifela ngokwenza kahle ngokukhuluma kahle ngokwethembeka kulo nayo thina into esiyidonsayo ezinsizweni ukuthi konke izinsizwe ezikwenzayo zingakhohlwa uthande kufanele zibe nalo lukaShembe kuko konke ukwenza kwazo izinsizwa uyazi ngiyabonga namhlanje ngoba la sikhona sekamashu angazi lento uNkulunkulu uyiqondanise kanjani esinqawunqawini namhlanje sisesinqawunqawini bafana sizokhuluma indaba kaShembe lelizwe sikulona inkosi yakhona bafana ngisho nilele nanini nazi ukuthi inkosi yesizwe samaqadi ephethela eyinkosana yebandla lamaNazaretha ithi inkosi yesibili mimbhabhadisa inkosi yamaqadi ithi namhlanje thina boShembe sithola inkosana yebandla lamaNazaretha uShembe ubaba omkhulu efika ezweni lapha esilungwini efika emzini wasekuphakameni wagonwa inkosi okwakuthiwa uMandla kaYise ezala undodembe ozala umzonjane ezala inkosi ehlele esihlalweni kodwa uShembe wathi ngo1961 meyibhabhadisa inkosi yamaqadi wathi namhlanje sitholeni igconso omkhulu inkosana ibandla lamaNazaretha lelizwe sikulona noma kukamashu ungathi umasipala akuyena umasipala inkosi yamaqadi eyinkosi la ngokuphatha eyinsika yebandla lamaNazaretha kwakhe ubuNazaretha
esithembele kuyo ukuthi izoba yinsika isekele ngathi sonke isikhathi ubuNazaretha isekele lo mgidi enikhuluma ngawo ngoba uma ungasekelekile nawo lo mgidi ukuthi kwenza umgidi kuphela uyayidinga izisekelo zakhona uyawadinga amakhosi azovukame ngeenyawo ayivikele lento mekhona anamandla ayivikele lento mekhona ama threat eza kuyona angazi iqondaniswa yini Conso omkhulu nawe entini ngoba sasikhona la kwaMashu sasihamba nayo lensizwa uGconso omkhulu ngolunye usuku size la ethempeleni ekuthiwa isevuka nathi sasihamba nensizwa lapha emotweni sasu3 sisemotweni kwakuyimi kuGconso omkhulu kuSithando Khoza animazi nenoSithando Khoza ubhadakazi ubaba kaSabela insizwa yayishaya isikhihli wasina nobaba leyo insizwa yiye yaqala isikhihli ebandleni lamaNazaretha kwake yathi lensizwa ithi misisukuma la ethempelini ikhuluma ixoxa indaba yayo siyilalele ikhuluma ngomlando wesikhihli ethi thina abafana zaqale sithina abafana zahlalwe enkosini thina mhla kuqala isikhihli ethi thina sasigida emzini wasekuphakameni uthi sasigida kakhulu uthi kodwa thina sahlalwa abafana mhla kuqala isikhihli umlando wesikhihli lo bafana uthi sahlalwa kakhulu sihlalwa abantu enkosini uthi khona uthi asiphume emzini wasekuphakameni mase kufanele siyo practice uthi asiphuma bese sithi qekelele ngapheshe uthi khona umuzi wawukhona practice emva kwezindlu uthi siqekelele sipractice shaya umgidi khona uthi ngolunye usuku kwenzeka isimanga uyayazi uConso omkhulu lendaba ngayixoxa njengoba ngiyixoxa uthi ngolunye usuku kwenzeka isimanga abafana basekhaya bafana nilithanda unyazi bafana nithembeke onyazini niyitshele kwanini ukuthi unyazi singalifela sizothembeka kulona sizokwenza isiqinisekiso ukuthi senze okuhle phambi kwalo sizokhuluma kuhle kahle futhi kulo naphambi kwalo uthi uSithando ephethe inkonzo la uthi kanti khona basibukayo njalo mesipractice emva kwezindlu uthi ngolunye usuku sakudecide ukuthi no asithi mesipractice umgidi sigqoka amakepisi angithi Conso omkhulu cha Thombeni babe lapho sebebarabhe ngisho kona wayesevukile phambi kwesihlalo izitha zangaleso sikhathi Thombeni zivukile zime ngeinyawo zaye esihlalweni zathi baba kunabafana abagida umgido ongewona wala ekhaya bagida ngamakepisi kulomuzi bagida ngamateku kulomuzi base uthi ke base benazo amakepisi awo begida ngawo babuye bazogida ngamateku uthi laba bantu abasebebahlalile enkosini ngendlela embi uthi basebebahlalile labantu ngendlela embi enkosini uthi kwasekucaca ukuthi bafunwa ngaphakathi endlini emhlophe angeDonsi omkhulu yebo lathizwa beze bazogida laphambi kwabo zazikhona nabahlali babo abahlebi babo yayisiphuma inunu yabeka isihlalo la nabahlali babo basebehlala khona la yayisiphuma inunu ebabukela yayisithi qalani lo mgidi okuthiwa niyawugida lapha emzini wasekuphakameni base bewuqala lo mgidi sebewugida oSithando uthi bathi bebewuqala nje yasibamisa yathi kubona bafana nina menigida la nigida khona nisuke nigqoke amakepisi nina menigida la nigida khona nisuke nigqoka amateku angithi Conso omkhulu lento uthi phela Thombeni sathi masuqala umgidi sase siba nakhe emqondweni sesigida kokugcina kulomuzi wasekuphakameni sazi ukuthi siyakhishwa ngoba sizokhishwa ngaleso sikhathi wawuthi mawukhishwa kumbiwe inhlaba yakho iphume uhambe nayo idokodo lakho liphume uthi yasiyeka sagida sathi sesijuluke simanzi yayisimisa isandla yathi kuthiwe nina nifaka amakepisi walandeni base bewalanda amakepisi abo uyabona ukugida ngekepisi phambi kwenkosi base bewalanda amakepisi abo base bewalanda namateku abo base bebuya bezogida phambi kwathi isilwane inkosi yesibili emzini wasekuphakameni uthi bathi bengasazi Thombeni sebewalandile amateku uthi kunomoya bawuzufika kubona bonke
uthi bonke Ushintsha bakhala umoya. kanye kanye uthi zehle inyembezi kanye kanye uthi sathi kulungile sala kahle kuphakama ngoba Uthi vele sivalelisa. sase sivalelisa Sekumgidi wethu wokugcina uthi phambi nazi kwakhe. izitha zethu sezithi esheshe bayahamba namhlanje uthi kwathi kungasazi sesikhathele yayisisukuma inoni Yathi lequ. yayisithi yayisibuke ezitheni zayo yayisithi benisho lo mgidi Iwona lo mgidi kade nikhuluma ngawo ogidwa yilabafana na uthi wangabe sakhuluma nathi Yeah. uthi zathi izitha zethu baba iwo wathi uma labafana ningafuni benze lento nifuna benze Uthi yini nini enibahlelele yona kufanele bayenze uma bengagidi umgidi wala ekhaya. ilapha ayibusisa khona wathi hambani bafana niyogida nugide lo mgidi ningayeki nigidele ushebe Uthi kuphela inqobo bafana naloko igama elibalekile Yeah. Gcwensa. Uthi kuphela bafana uma umgidi nizowugida niwugide nazi ukuthi einhlizweni zeni qala ushemba qala umgidi. angithi Thombeni uma usathi fanele kuqala ushembe ngaphambi komgidi ngoba yonke into oyenzayo leli bandla njengamanje kulesi sikhathi yonke into oyenzayo leli bandla uma ungayenzeli unyazi iyife Yeah. Ingakho sithi lifele unyazi. uNkulunkulu osesihlalweni yonke into noma uyahlabelela uhlabelelela yena noma ngabe uyashumayela ushumayelela yena ithi inkosi yonke into oyenzayo leli bandla uma ungayenzeli ushembe iyife akani phela Thombeni ikamaphumulo isemthandeni iyobhabhadisa kwabe sekuthiwa emva kokubhabhadisa kuyobe sekuba umgidi zavunula insizwa seyivunulela ukuthi uma ubaba eqeda ukubhabhadisa sekuqala imgidi zihleli zikakile seyivunulile ngemvunulo enhle zikakizima uma ulanga phuma sikhothe faka omunye omama sekuyithene ebhabhadisa omama emfake ezibeni wasukuma lo mama wazohlala emqaleni enkosini evukwa idimoni yamphusha inkosi wawela lapha ithe mayimphusha wasukuma lo mama weza futhi enkosini wazomhlala la zivunulile insizwa Zonke. yonke into mawuyenza ungayenzeli unyazi iyise Lalela ke Gcwensa kunabasho sithi shembe kuqali okwami mina kamuva uthi kwathi okwesithathu imphusha kwase kusukuma insizwe eyodwa eyayivunule kahle ifaka ibheshu layo yangena nemvunulo yenhle emanzini yathi qwambi yafika yamyabula lo mama ovukwa amadimoni yamkhiphela ngaphansi yathula nje inunu yaqhubeka yabhabhadisa yathi mayiqeda yathi nina nonke nivunulile mbani niyokhumula umuntu ozosina yilo okuze wazobamba idimoni walikhiphela ngaphandle ngoba nina shuthi njengoba nivunulela ushebe Angithi phela Gcwensa omkhulu ingakho uma befika belunga emzini wasekuphakameni yebo befika nje bathi ukhuluma ngomlungu wabuzayo ukuthi shembe lento wayithathapi ethi inkosi yesibili wathi umnikazi wayo lento yavela ezulwini uthi kanti ubani umnikazi wayo uthi ushembe uthi ubani kanti ushembe uthi uhlala lapho ushembe uthi uhlala ezulwini uthi ayoqinisile impela ukuthi lento yavela ezulwini ngoba angaze ngikhaliswe into engiyibonayo nabelunga babefika bethi shembe lento sicela uphume emzini wasekuphakameni siyokwakha istadium esikhulu uthi sokwakha istadium esikhulu umgidi wala ekhaya uvukelwe kakhulu izitha ushembe uvukelwe kakhulu izitha phuma uyokwakha istadium esikhulu uthi uyabona shembe meke wavuma wasakha istadium esikhulu wathatha labantu abafaka phakathi wathi abagide wonke umuntu uyobe ngena ngemali uthi wena shembe uyoba nemali enkulu ngendlela engakazi uzuyibona ithi inkosi uthe meyikhuluma lo mlungu lento ngase ngithi hayi kulungile ngikuzwile ngizosala ngiyicabange lento uthi wasehamba lo mlungu ethi inkosi ngasala ngayicabanga lento uthi bathi bebebuya labelungu Thombeni baba ngena Gcwensa omkhulu ngesikhathi ethi bathi bebeyikhuluma ngase ngithi hambani ngizosala ngicabanga njengoba esho Thombeni omkhulu uthi bathi bebebuya labelungu bathi shebe sesikhulumile namazwi aphesheya
ama foundations angaleso sikhathi Yeah. ama NPC nama NPOs angaleso sikhathi ama-NGOs angaleso sikhathi uthi ney'thombe zemgidi eh namavidiyo njengoba enenibona ubaba mkhulu egide eshesha wevidiyorayizi wabelungu uthi sibakhombisile uthi bonke bakhombisa intshisekelo yokuyithanda lento bathe bazodonate shembe Iy'mali zabo. kwakhiwa istadium esikhulu ukuthi lemgidi uyifake phakathi. bonke abantu bangene nemali Ngayo. bazoyibuka nabelungu baphesheya bamazwe ngamazwe bafike nemali bazowubuka lo mgidi shembe seberedi sebeshilo sesizofuna shembe ukukulethela iplan yokuthi lento izosebenza izoba kanjani. kanjani ithi inkosi mayibaphendula ithi ngisale ngayicabanga lento yini uthi ngayibona uthi ngayibona nje ngeke zisebenze lento ngeke ikwazi ukusebenza noma inhle kanjalo ethi ngoba laba bantu uma begida khona into banikwe abayithola yona bayithole bathi labelungu hawu shembe bake bathole singabanika noma yini okubanike yona uthi bathi labelungu shembe Yeah. uzwanga kahle Yeah. wena uzothola imali enkulu Yes. ngalabantu Yeah. uthi nabo Yeah. bazoyithola imali laba bantu Yeah. uthi mama labantu bese begidela imali sebenikezwa imali ngalomgidi lento abake bayithola ngeke basayithola bathi labelungu yini Yini kanti le lapho shembe bayithola? enkulu ukudlula imali etholwa yilabantu mabegida Ithi ithi inkosi- ithi inkosi yesibili isibusiso isibusiso kuphela uma bafana ukugida kwenu ebuhleni ngoJuly ningazosithola isibusiso Akusiza onyazini muntu. kuyize noma abe ningayithola imali uma Yeah. ningazosithola isibusiso kuyize ubuNazaretha bantwana bebandla lamaNazaretha ebuhleni bonyazi buhlaseleke kakhulu njengoba sikhuluma ngokuhlaseleka kwakho kusesemzini wasekuphakameni ngisho ya thina simile bafana ngento eyodwa ukuthi inkosi ehlele ebuhleni unyazi ifuneka nifunde ukuthi niyithande kuqala Yeah. bese niyifela bafana bese nenza isiqinisekiso sokuthi nenze okuhle kuyo nikhulume kahle ngayo nikhulume kahle kuyo Yes. yona mfundisi esiyifaka kunina leyo yenabasho ukuthi ushembo sebuhleni uyena yena Yebo. bafana mthandeni kuqala ithandeni lenkosi esinayo ebuhleni ithandeni bafana lenkosi esinayo ebuhleni ngoba iyona akekho omunye uNkulunkulu thina sibheke kuyona kade buvukela ubuNazaretha bafana bala ekhaya bebandla kodwa yikho neyodwa into eyafika yakunqoba ngoba namhlanje lenkosi ehlele esihlalweni inkosi yesihlanu bafana kubuye ubhombela kule nkosi yesihlanu inkosi yesihlanu lehlele esihlalweni bafana ingakho siyikhonza ngeinhliziyo zethu eziphelele nangayo yonke imiphefumulo yethu ngoba akekho vese omunye uNkulunkulu thina singamkhonza lemgidi eninayo bafana ngisho ningayigidi imgidi ebandleni lamaNazaretha kodwa uma uthando lwenu ngenkosi ehlele esihlalweni ngonyazi lwezulu ohlele ebuhleni liwungekho enhlizweni zenu ukugida kwenu bafana akusho lutho angithi Thombeni ukuphuma emzini wasekuphakameni yakhuluma ngayo inkosi yesibili leso siprofeto sagcwaliswa inkosi yesithathu ungalozini ingalozini ifika yaprofeta iminisithi emzini weingcwele wasebuhleni yakhuluma nangezefro emzini weingcwele wasebuhleni leso siprofeto lamhlanje sifazekiswa inkosi yamaNazaretha inkosi enkulu yasebuhleni unyazi ngoba isiprofeto kuyenzeka singafezekiswa yileyo nkosi kodwa usubona ukuthi impela lenkosi iye vele ezulwini nayi isifezekisa isiprofeto okwakhulunywa ngayo uthi ulangaphuma sikodwa kuyohamba ube mncane lo muzi kodwa inkosi eyafezekisa leso siprofeto kwaba inkosi inyanga yezulu ithi inyanga yezulu mayifika ebuhleni lo muzi yoba iminisithi kuyoba izefro mawuthi uyabuka inkosi enkulu yamaNazaretha unyazi lamhlanje into eyenzayo ebuhleni ifezekisa isiprofeto sikangalo zinde sethambo lesibunge ingakho sithi uthando lokuqala Ngelithembe, lo nyazi uma bafana. yonke into uzoyenza ungazoyenzela unyazi leyo nto iyize uma uzovunula kanti awuvunulela unyazi leyo nto ufana nalamadoda athi wakhumulana ngoba ukuvunula kwenu niyivunulele nina anivunulele ushembe kanti manivunulela ushembe uye besehlisa isibusiso eyosowehlela kunina nemndeni nokhokho benu ingakho Phela- sithi umgidi njoba siyakuJuly
niwazi ukuthi usho ukuthini kunina usho ukuthini emndenini yenu usho ukuthini enkolweni yamaNazaretha sesiyibalile igigaba amandla umoya omgidi olawulwa inkonzo yawo elawulwa uShembe uziyovala ngisho ilanje kuphuma inkosazana lithi izwi lenkosi niyaphumula ngo1 iphuma ngaphakathi ilawulwa uShembe imgidi siya kuyona iyolawulwa inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu bafana ngisho ngagida kuze qhephuka ibhuzu kodwa uma unyazi lungekho enhlizweni yakho ukugida kwakho akukusizi ngalutho into enkulu bafana siyifaka kini inkolo eyokuthi lenkosi ehlele esihlalweni njengamanje yiyi umnikazi wemgidi yiyi umnikazi okukholwa esikholwayo uma mina ngithandaza kithi kaduma ngihleli ngedwa ngiyaye ngithandaze ngithi inkosi busisa lo mthandazo engikwenza kuwena ngegama lenkosi unyazi amen phela Thombeni uselapho kwaye kwathi emzini omdala ngesikhathi senkosi yesibili yayithatha nje isihlalo abanye besayingabazi njengoba siyesababona abanye nje malithatha unyazi lwezulu wababothi inhliziyo zabo zisamavakavaka zisangabaza ukuthi hayi boyona inkosi yamaNazaretha le unyazi evele ezulwini ithi mayikhuluma ngelilanga ebandleni ithi ngiyaniswa ithi ngizwa ngisho imthandazo yenu ithi manithandaza nisabhekisa kubaba mkhulu nisabhekisa encekweni ithi anazi into ubaba mkhulu yini lamhlanje ubaba mkhulu zinsizwe ezinhle zinsizwe ezincane ningadideki ningadidwa umuntu unyazi lwezulu ubuyile ebuhleni ingakho namhlanje imthandazo yethu sithi masiyithandaza bese sithi siyovala sithi ngegama lenkosi enkulu yasebuhleni unyazi amen ya angithi Gcwenzi omkhulu njengobusho nje yakuyabuza yona inkosi yesibili ethi nanibiza ubaba nithi uyinceko ethi ngicela ukubuza kunini ukuthi nanithi uyinceko kabani nomuntu osalingabazi unyazi namhlanje siyambuza ukuthi ufisa kuze kuhlale yiphi inkosi yena enhlizweni yakhe ngoba ikhulumile inkosi yesibili imikhuluma ngomuzwa wasebuhleni ithi ngomuzwa wasebuhleni ithi inkosi yesibili soubonile umuzo omusha uyalenge emkhathini longa ngeyindophu yebo ithi niyodlula la emzini wasekuphakameni ngolunye usuku nithi lapha kwakusemzini omkhulu wasekuphakameni bese nithi yeke ubuhlo babula kodwa bonke lobo buhle sebehambile sebuhleni siyabonga asibonge asibonge kakhulu ubaba umshumayeli uGcwensa nobaba uDuma ngiyathemba ukuthi insizwa zonke zizwile bafowethu ukuthi njengoba siya emzini omkhulu wasebuhleni siyapi asiyi kwiDurban July kodwa siya enkonzweni amazwi ke ami okugcina osukwini lanamhlanje amazwi aqhamuka enkosini unyazi lwezulu uma ikhuluma nomshumayeli ukhuzwayo ibuza kumshumayeli ukhuzwayo ithi uyazi mshumayeli uma ngiphuma lapha endlini ukuthi ngisuke ngiphetheni mangiza kubantu ngemvamisa ke sazi ukuthi uShembe mayeze phakathi kwethu usuke eze nesibusiso lesi sonke sisifunayo njoba siya phakathi kwalwamuzi wasebuhleni siyofuna izibusiso amen uthi ke umshumayeli ukhuzwayo baba usuke uze nazo zonke izinto ezidingwa abantu izibusiso zonke abantu abazoyicela uthi cha umshumayeli ngisuke ngiphethe izinto ezimbili ngisuke ngiphethe isibusiso ngiphethe nesiqalekiso uthi kodwa zombili lezi zinto angibuyeli nazo endlini okuyikhona okubuhlungu kakhulu lokho ukuthi uShembe uma ephuma usuke ephethe izinto ezimbili uphethe isibusiso uphethe isiqalekiso akwenzeki futhi lezi zinto zombili abuyela nazo endlini njengoba sihamba siye emhlanganweni khona abantu abayolanda isibusiso bakhona futhi abayolanda isiqalekiso uzothi makumenyezwa njengoba umshumayeli besho thiwa isikoti siyaphuma emva kwenkonzo yasekuseni abantu ikhona bevunula wayekhona ubaba umshumayeli uGcwensa
siguqe phambi konyazi lusinikeza imithetho luthi isikotshi faneke siphume kanye kanye nenjobo ngesikhathi kukhala isigubhu senjobo isikotshi siphuma kanye kanye nenjobo hayi ukuthi thina silinde injobo izifike phezulu kube ikhona siphume kodwa asikwazi ukwenza lokho ngenxa yezinsizwa ngoba izinsizwa kuthi makuthiwa kubusiswa inkonzo izinsizwa isuke ihamba ebuhleni ngamabhuzu kuze kungena amakhosazana kuphuma amakhosazana singakangeni ethempelini of which sesiphambene noShembe entweni yayishiwo uShembe siyacela ke ezinsizweni especially mina ngizocela lezi zaseThekwini ekuyizona izinsizwa esibhekile ngaphansi kobuholi besikotshi ebukhona ukuthi bafowethu siyacela ukuthi masiya phakathi komuzi wasebuhleni asifike silalele izwi eliphakathi komuzi singaphambani noShembe ilokho nje baphathi bami ebesithi asikushiye insizweni sibongeke nazo zonke izinsizwa ikhona kuzoqala ipractice bekusa ukululeka nje ikhona ipractice izoqala sibongeke kubo bonke abalaleli nezinsizwa zonke beyilalele uShembe abe nani inkosi inibusise Amen. In the Bank Loop.